Hagajing lekai CONCACAF Gold Cup happening ke Mexico Persia ke Dominican Republic. Haba pai syagana ke jing lekai ke Mexico kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem suk ya ke Dominican Republic dan laila ar. Hagajing lekai Euro Under 21 Championship happening ke Ukraine Persia ke Finland. Hagana ke jing lekai ke Ukraine kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ya ke Finland da ar lanan. Hagajing lekai happening ke England Persia ke Slovenia. Haba pai syagana ke jing lekai baro artli ke kenhun ke khait klemla bat pen khijar nadu bastang ke jing lekai Haduh bukot jong ke jing lekai. Hagajing lekai happening ke Netherlands Persia ke Denmark. Hagajing ke jing lekai ke Denmark kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ke Netherlands da ar lakawai. Hagawai par ke jing lekai Euro Under 21 Championship happening ke Czechia Persia ke Germany. Hagane ke jing lekai ke Germany kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem suk ke Czechia da saula ar. Hagajing lekai FIFA Club World Cup happening ke Palmeiras kabade ke klub negari Brazil Persia ke Porto kabade ke klub negari Portugal. Haba pai syagana ke jing lekai baro artli ke kenhun ke khait klemla bat pen khijar nadu basdang ke kela step Haduh bukot jong ke kelamit wala baro artli ke kenhun ke la persyang bani pen khijar henry ke klemla bat pen urlong. Hagajing lekai happening ke PSG Persia ke Atletico Madrid bat kini baro artli ke kenhun ke daina deupa Europe. Hagane ke jing lekai ke PSG kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem suk ya ke Atletico Madrid Haduh saulanat. Badia gini ke sau gol jong ke PSG la yo bentep Leng Baurius Witinha Mayulu Baduli. Hagawai par ke jing lekai FIFA Club World Cup happening ke Bayarn Munich kabade ke klub na Germany Persia ke Auckland City kabade ke klub na New Zealand. Haba pai syagana ke jing lekai ke Bayarn Munich kalau khur ke nam job hadin bagalala bat Pynliem suk ya ke Auckland City Haduh shipeu lanot. Pada hagana ke jing lekai Musiala ulio bentep hat-trick kadbau Koman Olias baru Thomas Muller kelio bentep mar argul nak benta ke Bayarn Munich hagana ke jing lekai.